President Ramaphosa u vile ka ntwa wo sungula ku tlhava nsawutiso hi Nyenyenyani. Xana ku va ngetlelangi exibedhlele sweswi a nga na COVID ku nga va xikombiso xa kahle xa leswaku hakunene lava nga tlhaviwa a va vabyi lero ya etlela exibedhlele ke? A hi tweni mavonelo ya n'wina. Mina hi ku ya hi mina ni vona vaccine yi tirha. Why ni ku vaccine ya tirha loko a yi nga tirhi a yi ta va yi va tshikelele ni president wa hina sweswi hi vulavulaka a va ta va ri xibedhlele. So ku va va tirhisini vaccine kumbe ku va va vaccinatini swi va pfuneni hi timhaka ta ku yi swi endli ku loko yi fika ka vona corona yi nga fiki yi va na matimba hi ndlela yaleyo. Ya hi leswi ni swi vonisaka swona vanhu a hi vaccinatweni ku na hina hi ta kota ku loko yi khoma hi kota ku va strong. Yin'wana dyondzo ya ku va mihaxi hi kota ku va yi dyondza hi president ku va a nga tlelangi exibedhlele kumbe ku va xi n'wi tlatlalata hi ndlela swa tikomba ku ri vaccine loko i tlhavini yi kota ku va yi booster masocha yi kumeka ya ri active. A swi fani na loko i nga tlhavi because loko u nga tlhavangi i le ka khombo ra ku va COVID-19 yi nga ku tlatlalata swinene. So hi ndlela leyo tanihileswi va vuleke leswaku loko u sawutisile vuvabyi bya corona a byi nga ku tikiseli ro nga tikuma u tlele exibedhlele. And ku fika ka nkarhi wa sweswi hi ku ya hi mina a ndzi twa timhangu leti ti fambelanaka na ku ri ku na vanhu lava va nga sawutisa sweswiwani va nge le exibedhlele or va dlaweke hi corona after loko va sawutisile.